Yes, reka ambasuze mbifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri mwese hano kwibendera TV. Twinjiye makuru agezweho kuri aya masaha uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki 2 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira yuko muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bahuye n'ishyano bahuye n'akaga gakomeye cyane nyuma yuko n'ubundi babyutse barasana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni nyuma yuko ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi aha muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo harasiwe indege ndetse kandi hagabwa ibitero hakoreshejwe drone. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero abakaba baravuze ko ibi batagomba kubyihanganira. Turaza kwinjira mu bijyanye n'izi n'uru rugamba rwabereye ahangaha mu mujyi wa Uvira, naho turaza akuherekeza mikrofone turabwira yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyongeye kudeployingwa ku bwinshi aha muri uyu mujyi wa Uvira. Intandaro ngo n'abasirikare babiri bahaburiwe cyangwa se baburiwe irengero muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Tukiri muri uyu mujyi wa Uvira rwagati turabwira yuko imirwano ubu tuvugana imeze nabi. FARDC na Wazalendo abarimo kurasana ku bwinshi barapfiki. Aha ngo hongeye kuzamuka umwuka wo kutumvikana hagati ya FARDC na Wazalendo. Magingo yangaya abagera ku 10 bose bamaze kwicwa ni ku mpande zombi. Turaza kurebera hamwe ngo ese abamaze gupfa ku ruhande rwa FARDC ni bangahe, aba Wazalendo ni bangahe. Inkomere ni nyinshi nazo ngo zimaze gukomerekera muri iyi mirwano. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ku wundi murongo w'urugamba turababwira yuko n'ubundi muri teritwari ya Rucuru imirwano yongeye kwaduka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zitwa CMC ni mu gace kitwa Bwito. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko ari inkuru nziza ku baturage bari barafatiwe ababo na n'inyeshyamba za ADF kubera yuko abagera kuri 23 bari barafashwe bugwate ahitwa Mambasa ubu bamaze kurekurwa. Ibi byose turabyinjiramo hano kwibendera TV. N'amakuru rero tubahayemo ikaze na makuru kandi twifuza ko mwagiramo uruhare. Kugira uruhare muri aya makuru nta kindi ni ibintu byoroshye cyane. Icyo usabwa no gukora like ukinjira hano ugakora subscribe kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV mu gihe ukora subscribe kandi wibuke gukora kuri ako kantu kamaze nk'inzogera kugira ngo amakuru ajye agera hano kwibendera TV duhita atuyakoherereza. Ikindi kandi niba waramaze gukora subscribe hano kwibendera TV ubwo ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zawe n'abavandimwe. Nta kindi n'uguterura link ubundi ugatereka mu magroupe cyangwa se ugenda usangiza abantu inshuti zawe n'abavandimwe. Ngibyo rero ko tugiye kubigenza muri aya makuru mu kanya gato. Reka ngaruke twinjira indani tayari 5 kuri 5. Yes, tayari twinjiye muri aya makuru. Na makuru hano kwibendera TV uyu munsi na makuru ari bwibanda hanini ku mirongo y'urugamba. Reka rero duhere muri Kivu y'Amajyepfo
turabwira ko n'ubundi abarundi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe urugamba rwongeye kwambikana muri Fizi. Imirwano rero ikaba imeze nabi cyane. Ubu tuvugana isasu ririmo riravuza ubuhuha, ni nyuma yuko aha muri teritwari ya Fizi amaze iminsi havugwa ibikorwa n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba baravuze yuko batagomba kwihanganira na gato ibi bitero bikomeje kugabwa ku bwoko bw'abanyamurenge baherereye ahangaha muri bice bya Fizi. Hanyuma rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi mu rukerera hagana ku isaha 11 zishyira isaha 12 za mu gitondo, urugamba rukaba rwongeye kuba urugamba hagati y'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi FDNB bikaba bivuga yuko ngo kimaze kuhatakariza abatari bakeya abarasiwe muri iyi mirwano. Ku munsi w'ejo bundi hashize ahangaha mu Minembwe haherereye muri teritwari ya Fizi hagize gutya hagabwa igitero gikoresheje drone, akaba ari igitero cyagabwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru akavuga ko FARDC rero akwiregura ngo n'ubundi bari baje kurasa indege yari yavogereye ikirere, nyamara ariko kandi bikavugwa ko iyi ndege ngo yari igemuriye cyangwa se itwaye ubutabazi, imiti n'ibiribwa ku baturage bakomeje guhura n'ibibazo ahangaha mu Minembwe. Ibi kimara kuba rero abarwanyi b'intare za Sarambwe basohoye itangazo rivuga yuko batazigera bihanganira na gato ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'inzira karengane. Mu rukerera rw'uyu munsi rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba ababyukiye mu mirwano, n'undi akaba ari imirwano yikomeye barimo gutsakirana cyangwa se barimo gusharingana n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Tayari abarundi bagera kuri 3 bamaze kuhakomerekera, ndetse kandi biravugwa ko ngo abagera kuri 2 bamaze kuraswa. N'ubundi amakuru akavuga yuko imirwano ikomeje, dore yuko ngo ari imirwano iremereye. Hari amakuru avuga yuko ngo imirambo ndetse n'aba bakomeretse barimo kuvanwa muri ibi bice bajyanwa mu mujyi wa Uvira kwitabwaho. Umwe mu baturage abaherereye mu mujyi wa Uvira bakaba bamaze mu kanya kudutangariza yuko ngo imodoka zikomeje gutunda inkomere n'imirambo y'abarimo gupfira no gukomerekera muri uru rugamba. Gusa ngo amakuru agaragaza izi inkomere n'abarimo gupfira aha muri iyi mirwano ntago arasobanuka neza, ariko ngo abagera kuri 3 tayari amaze gukomereka, ndetse kandi ngo n'abagera kuri 2 bo byarangiye. Makuru dukesha abaturage rero abaherereye muri uyu mujyi wa Uvira kabatubwira yuko ngo babonye ambulance zitwaye inkomere ari nyinshi, ariko ngo abo babashije kubona neza imbona nkubone ngo nabagera kuri 3 ari kuvanwa muri izi nkomere bajya gukorerwa ubutabazi bwihuse, ariko kandi ngo hari n'abandi bagera kuri 2 bondi bo ngo byagaragaye bashyizwe muri bya bintu biba bimeze nk'amahema afunze impande zose. Bigaragaza rero ko byanze bikunze bishoboka ko ubuzima butakiri ubwabo. Ngibyo rero bikomeje kumvikana muri iyi mirwano yaramukiye aha muri ibi bice. Reka duhite twinjira mu mujyi wa Uvira. Muri uyu mujyi wa Uvira rero amakuru tuhafite ari mu buryo bubiri. Hari umwafande bivugwa yuko yaburiwe irengero aha muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru ntaramenyekana ngo yaburiye hehe, ntibiramenyekana niba uyu yaba yaramaze gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe iwapi, ibi ntibiramenyekana.
nta n'ikindi kintu kiramenyekana, ariko icyavuzwe nuko uyu yaburiwe irengero. Reka ariko mbere yo kwinjira muri ibi by'aba basirikare babiri baburiwe irengero bikaba byatumye igihugu cy'u Burundi agicika ururondogoro, tubanze turebere hamwe bijyanye n'imirwano n'ubundi yongeye kubura aha rwagati neza neza muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa yuko amagingo ya imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na Wazalendo muri uyu mujyi wa Uvira. Iyi mirwano yongeye kubura rero ngo yaturutse kuki, nibyo ngira ngo mbasobanurireho, unyihanganire cyangwa se wihangane untiza amatwi gatoya ubundi mbanze ngusobanurire ibijyanye n'iyi operasiyo. Ka mbanze numve iyi imboni impamagaye. Yes, twari turimo rero dusobanukirwa neza ibijyanye n'uru rugamba rwongeye kuramukira hagati rwose mu mujyi wa Uvira. Mbone zacu ziba zimpamagara zimbwira ziti rwose ibintu byafashe intera, urugamba rurakomeye. Imirwano rero intandaro yayo ngo abasirikare ba FARDC bagize gutya abongera gushyamirana na Wazalendo abasubiranamo ndetse ibintu birakomera. Intandaro yo gushyamirana kw'aba bombi ngo byaturutse ku kuba n'ubundi ngo Wazalendo bakomeje kugenda abirara mu baturage bakabasahura. Abo ku ruhande rwa FARDC bakavuga batari ko ibyo bikorwa murimo gukora byo gusahura abaturage biranyuranije n'amahame abayobozi bacu bakuru baduha. Wazalendo zikagira ziti nimuvuge muvuye aho n'ubundi mwe murahembwa, twebwe ntiduheruka guhembwa. Ibi rero bikaba byaje gukomeza. Wazalendo ziti mwebwe murahembwa twe ntiduhembwa, FARDC ziti n'ubundi mwebwe muri abasivile twebwe turi abasirikare. Ibintu rero noneho birakomera bamaze kubwirwa ko ari abasivile abandi bakaba abasirikare. Izi Wazalendo ngo nizo zatangiye zohereza urufaya rw'amasasu kuri abarwanyi cyangwa se kuri abasirikare ba FARDC. Ibi ngo bimaze kuba igisirikare cy'u Burundi FDNB rero ngo kiratabara. Gitabaye rero gihagararamo hagati, gihagazemo hagati. Noneho rero sasa Wazalendo ngo ziba zijya Amavubi, zimaze kujya Amavubi, ariko abasirikare b'u Burundi ngo baje kuza kwitambikamo hagati n'ubundi basanga hari bamwe bamaze kuraswa, abandi bamaze gukomereka ndetse ngo bakomeretse ni benshi magingo yangaya. Bikaba bivugwa yuko ngo hari n'abajyanwe mu gihugu cy'u Burundi kujya kwitabwaho. Amakuru avuga yuko n'ubundi ngo mu bakomeretse muri iyi mivurungutano n'ubundi harimo n'abasirikare bo ku ruhande rw'u Burundi. Magingo yatuvugana rero biravugwa yuko ngo abasirikare bagera kuri 3 ba FARDC tayari bamaze gupfira muri iyi mirwano. Abandi basirikare bagera kuri 7, ni ukuvuga abarwanyi 7 ba Wazalendo nabo ngo tayari bamaze gusezera ku isi. Inkomere zo ngo ni nyinshi, inkomere zikaba ngo zirimo kwitabwaho n'ubundi mu bitaro bitandukanye ha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi nakubwira nuko ngo abakomeretse bagakomerekera muri iyi mirwano bo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bo tayari ngo abamaze kwihutanwa mu gihugu cy'u Burundi kujya kuvurwa, dore ko rero ngo ari imirwano ikomeye cyane. Bikaba bivugwa ko nyuma yuko iyi mirwano ibereye aha muri uyu mujyi wa Uvira kandi ikaba ari imirwano ikomeye, tayari ngo abayobozi bakuru b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaze kumanuka hariya mu mujyi wa Uvira.
bakaba rero ngo bamanutse mu gukora inama yihutirwa hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya FARDC. Ikindi kandi nakubwira nuko muri iyi nama yamaze guhuruzwa igitaraganya harimo ngo n'abayobozi ba Wazalendo, hakaba kandi ngo harimo na bamwe mu basirikare bakuriye igisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi gikorera cyangwa se kibarizwa aha muri uyu mujyi wa Uvira. Inama rero ngo yahamagajwe ndetse ikaba ari inama y'igitaraganya nyuma y'uko hongeye kubaho ubushyamirane buremereye bwanapfiriyemo abantu benshi ndetse abandi bagakomereka. Reka noneho twerekeze ku bya wa musirikare rero n'abasirikare babiri bivugwa ko ngo baburiwe irengero muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kudeployinga abasirikare batari bakeya muri uyu mujyi wa Uvira. Impamvu ngo ni ukujya gukora operasiyo ziremereye kandi zikomeye. Impamvu ngo n'abasirikare babiri b'igihugu cy'u Burundi bamaze kuburirwa irengero muri uyu mujyi wa Uvira. Umusirikare rero umwe mukuru ngo bivugwa yuko yari afite urugo bisa naho yari yararwinjiye, noneho rero ngo mu gihe yajyaga kuri uwo mugore yinjiye, escort ye ngo yasigaye hanze irinze n'ubundi umutekano we. Kurinda uyu mutekano rero ngo byaje kurangira n'ubundi yaba iyi escort yaba n'uyu wari winjiye muri uru rugo bombi ngo baburiwe irengero. Mu kuburirwa irengero kw'aba ngaba, ibi ngo byahise bitera igihunga gikomeye cyane abari muri uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru rero ahita atangwa byihuse mu bayobozi bakuru b'iki gisirikare cy'u Burundi FDNB. Bikimara kugera i Bujumbura mu Burundi, bahise abategeka ko hagomba kuza aba special forces bo mu gisirikare cy'u Burundi bagomba gukora operasiyo ziremereye cyane mu rwego rwo kugira ngo bashakishe aba basirikare babiri, umwe ngo ni umwafande wundi akaba umwiscoti we, cyangwa se niba baba bishwe ibi nabyo bimenyekane, amakuru amenyekane. Tayari rero hakaba ngo hongeye koherezwa abasirikare batari bakeya baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko baje kuri iyi misiyo yonyine ubwayo. Iyi misiyo ngo yatumye neva yohereza abasirikare kabuhariwe ngo abashinzwe ibijyanye no gucukumbura, ariko kandi ngo no investigatinga. Aba rero ngo bakaba bamaze kudeployingwa muri uyu mujyi wa Uvira. Hari amakuru avuga yuko abangaba ngo baba baguye mu kamashu k'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Naye babwiye ko muri uyu mujyi wa Uvira hariyo mapping z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kabivuga rero ko ngo aba bashobora kuba tayari bamaze guhuhwa n'aba basirikare bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Gusa n'amakuru akirimo gushakishwa, dore yuko n'ubundi bitari byemezwa, kubera yuko ngo yaba imirambo ntiboneka, yaba umwescoti ntaboneka, yaba uyu mwafande ntaboneka, yaba uyu mugore yinjiye ntago yabonetse nawe byibuze ngo atange amakuru. Ibi rero bikaba byamaze kuyoberana ndetse biteza urujijo, uretse no guteza urujijo muri iki gisirikare cy'u Burundi kandi n'iki gisirikare cya FARDC nabo ngo bafite ubwoba, bakomeje kwibaza uko byagenze bikabayobera, bakomeje kwibaza uko iyo operasiyo yakozwe n'abayikoze bikayoberana. Byose rero ni ibintu n'ubundi dukomeza kubakurikiranira, ariko ndakubwira yuko ibi ngibi byamaze guhabura no guhahamura abarwanyi bo kuri coalition ya leta ya Kongo, no kuvuga abasirikare ba FARDC ndetse n'iki gisirikare cy'u Burundi muri rusange.
reka rero twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yongeye gukomera hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zo ku ruhande rwitwa CMC ni mu gace kitwa Bwito. Ni imirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ni imirwano irimo kubera muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero iyi mirwano n'ubundi ngo imaze gukomera, dore yuko n'ubundi yongeye kubyuka iba kandi ikaba ari imirwano. Ni imirwano ngo irimo kumvikanamo intwaro ziremereye ni izoroheje. Sasu y'urufaya rwose ngo arimo koherezwa ku mpande zombi. Imirwano rero ikaze ikaba yongeye kwaduka hagati inyeshyamba za Wazalendo zitwa CMC, nukuvuga Collectif de Mouvement pour le Changement, ndetse n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko imirwano ikomeye irimo kubera hitwa Amunguri, ni muri groupement ya Kihondo, n'ahitwa Akikuro, n'ahitwa Atongo. aha hose nukuvuga ha Kihondo na Kikuro ni muri groupement ya Tongo n'ubundi muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Urusaku rw'intwaro ziremereye rero nizoroheje bikaba birimo kumvikana ahangaha, kandi bakaba barimo gusharingana. Akaba ari imirwano n'ubundi yaramutse bivugwa yuko ngo yatangiye ahagana mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Ni imirwano kandi n'ubundi ngo ikomeje kubera muri ibi bice, kandi ngo akaba ari imirwano ifite imbaraga nyinshi. Ni imirwano imaze iminsi ibera muri ibi bice, kubera yuko kuva ku wa gatandatu n'ubundi ku wa gatandatu no ku cyumweru iyi mirwano yari yongeye kubera muri ibi bice. Ku munsi w'ejo iyi mirwano yarabaye. Ni imirwano rero irimo kwibanda mu bice bindi bya Birambizo na Karambi muri groupement ya Bukombo, ndetse no mu gice kimwe cya groupement ya Kihondo. Hakaba ariho hari hamaze iminsi habera imirwano iremereye, nyuma yuko n'ubundi uyu munsi iyi mirwano yongeye gufata intera ikagera n'ahitwa Amunguri n'ubundi muri Kihondo, ndetse ikagera no muri groupement ya Tongo. Nkuko amakuru aturuka muri bice bitangaza rero ngo iyi mirwano irimo gutuma abaturage bahunga ku bwinshi. Kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi rwose ngo abaturage barimo guhunga ari benshi cyane muri ibi bice, ko imirwano yo ikomeje gufata intera yo hejuru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuga yuko ngo bakwiriye guhangana, bakaba basezeranyije ko barimo guhangana n'iyi mirwano kugira ngo n'ubundi hongere kuboneka umutekano urambye. Inkuru nziza ku baturage bari barafatiriwe ababo bagafatirwa n'inyeshyamba za ADF mu gace ka Mambasa. Abagera kuri 23 ubu yari bamaze kurekurwa. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo tariki ya 2 Nyakanga muri uyu mwaka, nibwo zinyeshyamba za ADF nukuvuga Allied Democratic Force nukuvuga Alien Democratic Force, nibwo barekuye abantu bagera kuri 23 bari baragizwe imbohe n'ingwate n'uyu mutwe. Ni mu gace ka Mambasa, ni mu ntara y'Ituri, nkuko amakuru atangwa n'inzego z'umutekano muri aka gace abitangaza. Abantu rero nukuvuga abaturage bakaba abishimiye iki gikorwa cyakozwe n'izi inyeshyamba. Biravugwa kandi ko aba baturage barekuwe ku bushake ngo bw'aba barwanyi ahazwi nka Iraq, ni mu gace gakunze kuberamo imirwano ndetse n'ubugizi bwa nabi bukozwe n'uyu mutwe wa ADF.
ni nyuma yuko hari hamaze iminsi n'ubundi abaturage bamagana ibikorwa by'izi nyeshyamba bavuga ko zikomeje kubatwarira abantu babo bagafatwa bugwate banasaba ubutabazi bukomeye. Ariko ubu amakuru meza akaba ari ko aba baturage bamaze kurekurwa n'ubundi nyuma yuko bari baragizwe bugwate n'izi nyeshyamba. Reka rero mbashimire updates twagarukagaho nuko zareshyaga, hanyuma rero dukomeze kubana hano makuru atandukanye ku Ibendera TV. Mukanya ku mugoroba n'ubundi turaza kugaruka kuri updates ziraba zigezweho. Mwese mbashimire cyane rero, abagiye mu kazi mbifurize kugira akazi keza, muhahe kandi muronke.